nyuma y'ubutumwa bukomeye cyane bwatangajwe na Perezida w'u Burundi General Neva asubiza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bizimana Edouard, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar nawe akaba agize icyo avuga kuri iki gikorwa cyabereye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse agashimira General Neva ku buryo yitwaye muri iki kibazo. Ni nyuma yaho uyu Edouard Bizimana yari gushinja igihugu cya Qatar ibintu bitandukanye, by'umwihariko ku bijyanye n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu magambo ye Dr. Ali Kulaifi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, yagize ati: murakoze nyakubahwa Perezida ku busobanuro mwatanze no kwakira neza mwatugaragarije. Leta ya Qatar iyobowe n'amahame yayo adahinduka, ikomeje gushikama ku bushake bwayo bwo kubaka amahoro, guhuza impande no gukemura amakimbirane mu nzira y'amahoro, kandi izakomeza gufatanya mu buryo bwubaka n'abafatanyabikorwa bose mu rwego rwo gushyigikira umutekano n'amahoro arambye. Ni nyuma y'ubutumwa bwari bwatangajwe na Perezida wa Repubulika y'u Burundi, aho yasubizaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ati: u Burundi bwahoze iteka bwishimira umubano mwiza kandi urambye bufitanye na Qatar, kimwe n'uruhare rukomeye Qatar igira mu bikorwa byo guhuza impande mu gushakira amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ngombwa gusobanura no gukosora uko kutumvikana kose cyangwa amagambo atariyo ajyanye n'uruhare Qatar igira mu iterambere no mu kubaka amahoro. Ayo ni amagambo yavuzwe na Perezida w'u Burundi mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yari yagaragaje ko Qatar ari ikibazo by'umwihariko ku bijyanye n'ubuhuza buri kuba hagati ya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bakomeje kugerageza ngo barebe uburyo uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagira amahoro. Umwe mu bakurikiranira hafi iby'iyi ntambara akaba ari umunyamakuru Maisha RDC, yagize ati: nyakubahwa Dr. Ali Kulaifi, u Burundi buhangayikishijwe n'inzira ya Qatar igamije amahoro kubera ko bufite amasezerano ya gihanga na Felix Tshisekedi agamije guhungabanya u Rwanda, bikozwe bitwikiriye impamvu yo kurwanya abanilotike. Abo bita abanilotike ubwo ni abatutsi cyangwa abahema nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Ku ruhande rwa Kinshasa, ubutegetsi bwa Bujumbura bufatwa nk'ubutegetsi bw'abantu bushobora gufasha mu kurwanya abatutsi bagaragazwa nk'abanilotike. Uwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi nanone yigeze gushyigikira FDLR, nk'uko Evariste Ndayishimiye aherutse kubwira umunyamakuru wa BBC ko FDLR ari inshuti ze kuko ari abanzi b'u Rwanda. Nyakubahwa Dr. Ali Kulaifi, ese muri uru rwego rw'ubufatanye hagati ya Bujumbura na Kinshasa ruri gukoreshwa no kongera kuzura FDLR bitewe n'urwango rufatiye ku batutsi, wibwira ko Qatar yashobora guhagarika iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse na Washington? Nta byiringiro dufite kuko Kinshasa kimwe na Bujumbura biri guha intwaro FDLR n'imitwe yitwaje intwaro yo mu gace irwanya abatutsi, bitwikiriye impamvu yo gushaka kurimbura abanilotike cyangwa abatutsi bashinjwa gushaka kwigarurira ababantu. Ubutumwa bwa Minisitiri Edouard Bizimana, aho yise mugenzi we Olivier Nduhungirehe Hutu wo gupfukamira tokeni Hutu, butuma byoroha gusobanukirwa impamvu u Burundi bwishora cyane mu makimbirane ari hagati y'inyeshyamba za M23 na Kinshasa. Nuko ku Burundi abagize izo nyeshyamba bafatwa nk'abatutsi, Kinshasa igahora igaragaza abo bantu nk'abatutsi b'abanyamahanga baturutse mu Rwanda bashaka kwigarurira ababantu. Ariko General Neva na Edouard Bizimana bombi bashyigikira FDLR babishingiye ku kuba ari ababantu, kandi kuri bo inzira ya Qatar ihinduka imbogamizi ku mugambi wabo wo guhungabanya ubutegetsi bw'i Kigali. Babona nk'ubutegetsi bw'i Kigali babona nk'ubutegetsi bw'abatutsi. Ni ingengabitekerezo ya Amit ishingiye ku rwango rw'abatutsi
ituma habaho ubufatanye bukomeye hagati ya Kinshasa na Bujumbura. Ibyo uyu minisitiri Edouard Bizimana avuga nibyo baganirira mu cyumba cyabo cyangwa mu byumba byabo aho babicaye mu Burundi, kimwe n'ibiganirirwa i Kinshasa mu nama hagati ya Felix Tshisekedi na Ndayishimiye. Simanuka ko nyuma y'uruzinduko rwa Ndayishimiye i Kinshasa, guverinoma ya Kongo yanze kwitabira inama ebyiri zari nyuma y'uruzinduko rwa Ndayishimiye i Kinshasa. Guverinoma ya Kongo yanze kwitabira izo nama ebyiri ziteganyijwe hagati y'intumwa za M23 za Kinshasa zari ziyobowe na Katari, zigamije gusuzuma aho inzira iri kwerekeza. Ngira ngo murabyumva rero ibyatangajwe n'uyu Mayisha, aho yari ari kubwira uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Katari Dr. Ali Kuraifi, amubwira ibikomeje kubera mu karere k'ibiyaga bigari, bikomeje kubera hagati y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, by'umwihariko bijyanye n'ibiri gukorwa ku buyobozi bukuru bw'ububanyi n'amahanga, abayobozi ba guverinoma, abayobozi ba diplomasi. Ubwo turavuga Dr. Bizimana Edouard ndetse na General Neva. Uyu Bizimana Edouard akaba yarashinjaga u Rwanda gukomeza kwigarurira ibice by'ubutaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ibyo bikorwa binyuranyije n'amasezerano ya Washington nk'uko yabitangaje mu magambo yashyizwe ahagaragara. Yagize ati, u Rwanda rwakoze igerageza rya kirimbuzi, nta ngamba na zimwe zifashwe, none rukaba rukomeje kwigarurira ibice by'ubutaka mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amasezerano ya Washington. Yanashinje kandi uruhare rubi rwa Katari, ayishinja gukoresha igitutu cyayo mu kuburizamo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira icyo zikora. Aya magambo rero akaba yaraje akurikira itangazo rya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize ahagaragara kwa 31 Ukuboza 2025 ryamagana gukomeza icyo bita kwigarurira ubutaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no kwagura ku bushake imbibi z'ubutaka n'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Uvira n'ahawukikije. Ngira ngo rero murumva ko ibintu bikomeye cyane. Gusa Katari ikaba ishimiye Perezida Sebarundi ku bisobanuro yatanze ndetse no kuba yifuza ko Katari n'u Burundi bakomeza bakabana mu mahoro. Ni nyuma y'amagambo yari yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana, ukomeje kutavugwaho rumwe bijyanye n'imyitwarire akomeje kugaragaza mu buyobozi bwe. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mwane nanjye ndabakunda cyane, muri abagaciro.